do I want most? Zaude Toyota Mizoram Premier League Season 10 round som pakhat na match na nung bar kan thleng ta tunai hian Electric Veng FC le Project Veng FC ten ma chhon do na Project Veng FC hi home chan changzo kan nia Project Veng lamin target target zone avakal te uve Dominica Project Veng lam ava goal teu em Project Veng lam pangkhan khung teu ngang maya Electric Veng ria dan target a ava dik teu em chance goalkeeper mala na van save thave handball block tum na lama handball lo maya Sirsia ta ava pet goal chiang em Electric Veng lamin ti kha Sirsia penalty pet goal tangin sikan fine man suai ta FK ti tluwa penalty lo chok ve le nga tlat mai Project Veng lamin ti boi man antuma Samuel Jehovah le Simon Jehovah hava da cool ve kha chu ti kha Project Veng lamin goal an nei ve le nga la ava tok ve Jehovah ball receive thal tuk ball da luwa dik em amar ti ke nun kha pe goal lo thei another tuk Jona ava dang cheve Samuel clear thei lawa goal ta no ava moi ve kha chu Simon tang khan ti ngai nam lo ni position tang khan har la tuk no khan pe thai maya ground le thru la ni box ya Electric Veng lam tan chan ngai Samuel da tok em ro sang tan ro sang ava pe thave ria da speed muang da rat da ni mala ti thoboka moi zuala jasi moi zuala va pe ho ve kha chu mun le mun do thowa penang reng box ya ro sang ava da lu tha em chua ma ti gol de lu tuk ria da ava da thave ria da luang puya de ti don ria tan pe chele tuk ria da Amosa va drop tok te uve Electric Veng lamin chan chun zoma ha chu handball lo tlat chan soma ava goal te uve kesia Mosa tok te lu tuk vai thela kesia Bosaya goal try danga offside lo goal ta ria ta Electric Veng lamin ria da mangin ti khan an goal ni nan khunga se phuran shoot zo ta relegate chance kha an ni tan hian asang zela no na Jehovah kal langa keeper ti tlu thunga amaro chu penalty in tlat lo Kola chip lamin corner tangin chance a goal ta
Samsona ball goal attempt kha ta ball kala kha dong zola khan lo dang per zeu maya goal attempt om goal keeper lan cho kha ting kha har sa lo dan per zeu khan electric veng lam tan si phur su tur om le ta ni electric veng in ma roi ma sa chumin nu project veng in an hruai le a electric veng in an ni ruala project veng in tu dang hruai le ta FK Jehovah tan oh hadu team medin paper ania India va moi em India project veng goal lina ron khung ta ben satang ron lu ta ha cha du tha na MD khan a pe theya goal khung ma sa jok electric veng lam din mun se jok an ding ta tlat mai goal ni margin ai ta tun me cha Kesia goal try a goal bara fu tum lo lu tuk tak main goal kan mu tre ba ni kha chu mala khan ring vak lo ni turania FK la rem lal te a chu tak salum lai ni vok nen football ajan tharu mangai tel box sia ru zong nen Nơi hiel boi đâu ni mai thea FK le remlal te kha FK red card remlal red card choi boka ha chu follow tlat ti khan so te Toyota Mizoram Premier League season 10 round som pakhana chu khel zolo ni